Yes, hanyuma ndagira ngo noneho twibande ku makuru y'ibikozwe n'igisirikare cya Kongo. Ibitangajwe n'umutwe wa M23 nyuma y'amasaha make bumvikanye agahenge. Mwabanumwe nta ugize gutya ngo akanywereho amazi kubera ko ibibaye nagahoma munwa. Uyu mutwe wa AFC mu itangazo ushyize hanze mbona hangaha imbere yanjye rimwe no mu gifaransa ariko reka tugerageze kugerekereza mu kinyarwanda. Urashinja ingabo za leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo kurasa mu buryo bukomeye ku birindiro byawo nyuma y'amasaha make izi mpande zombi zemeranyije gushyiraho urwego rwo kugenzura agahenge muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo. AFC M23 nkuko ibitangaza yemeje ko yagabweho ibitero bikomeye biciye mu muvugizi wayo mu bya politiki ni Lawrence Kanyuka. Abinyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter avuze ko ihuriro AFC M23 riramenyesha abanyagihugu ndetse n'amahanga ko nkuko bisanzwe bikorwa ihuriro ry'ingabo z'ubutegetsi bwa Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye by'indege ku bice bituwemo n'abaturage benshi ndetse no ku birindiro byacu biherereye mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'iy'Amajyepfo nyuma y'amasaha make cyane hasinywa amasezerano n'agahenge yashyiriweho umukono i Doha ku ya 14 Ukwakira 2025. Lawrence Kanyuka atangaje ko ibi bitero by'ingabo za leta byibasiriye ibirindiro bya M23 biherereye mu duce twa Kadasomwa, Lumbishi, uduce twa Kasake ndetse n'ahandi. Aha ni muri Kivu y'Amajyepfo. Lumbishi ndaje mbabwira ibyayo ndetse n'ahandi. Agaragaza ko ubutegetsi bwa Kinshasa bushoza intambara bukomeje gushyira mu kaga ubuzima bw'abaturage b'abasivile ndetse no kudovya gahunda zose z'ibiganiro bigamije kuzana amahoro mu karere k'ibyaga bigari. Kugeza ubu ntacyo Kinshasa iravuga ku byashinjwe na AFC M23. Ibi bice byagabweho ibitero ni ibice bifite icyo bisobanuye ku migendekere y'urugamba. Ibitero by'indege rero zitagira abapilote zizwi nka drone nibyo bikomeje kugabwa ku birindiro bya M23 ndetse mu bice bito cyane n'abaturage bikagira ingaruka mu bihe bitandukanye twagiye tubigarukaho muri uku kwezi habayeho ibitero bitandukanye byagiye bigabwa mu baturage. Twabwiye ibitero bya Nzibira byagabwe na drone zaturutse hariya i Bujumbura mu gihugu cy'u Burundi ndetse ni Bukavu muri Kivu na hariya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Twagiye tubwira ibitero bya drone byagiye bigabwa mu bice bya Warikare mu minsi yashize ku kiraro cya Minjenje twarebabwiye cyangwa se Minzenze biterwa nuko bivuga ni ku ruganiriro rwa Masisi ndetse na Warikare byangije ikiraro cyubakwaga na M23 bavuga ati iki ni kiraro cyifashishwa mu kwambutsa ibikoresho biva Masisi bijya Warikare. Basenye ikiraro cya Mpeti bakoresheje indege z'intambara twarabibabwiye. Ibitero byo hejuru mu kirere nibyo coalition isigaye yifashisha iyo ifite intego nyamukuru ishaka kugeraho. Igitangaje rero akakanya hirengagijwe agahenge ndetse n'amahame basinye hariya i Doha muri Qatar. Nta nubwo bukeye kabiri. Turavuga ibiri kubera muri Burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Twabwira uburyo bitoroshye mukabyita ibintu bisanzwe. Twahoze dusesengura tubabwira uburyo intambara izakomeza ahubwo wenda hakiyongera uruhererekane rw'amatangazo hagati y'impande zombi zihanganye buri wese ashinja undi. Uraje mu by'ukuri uraje ubone ukuntu ibintu bigiye kugenda. Noneho hari amasezerano agomba kubahirizwa, hari komite ishinzwe gukurikirana iyubahirizwa ry'aya masezerano, ariko mu by'ukuri Kinshasa yongeye kuzinduka imishagira urufaya rw'amasasu mu bice bito cyane n'abaturage hano bigenzurwa na M23 nk'iyi Lumbishi. Wenda bafite intego nyamukuru bashaka kwirukana M23 muri ibi bice, ariko iyi Lumbishi irakungaye cyane ku mabuye y'agaciro. Ni teritwari ya Karehe niho iherereye. Ubundi Lumbishi, Numbi n'uduce tudupakanye twafashwe na M23 mu ntangiriro z'uyu mwaka. Ibaze ko M23 mbere yuko ifata ibice nka Goma, ifata ibice nka Sake kandi ari zo nzira yabanje gufata Lumbishi, ibanza gufata Numbi, ibanza gufata za Minova werekeza muri ubwo Kivu y'Amajyepfo bari batangiye kuyataka sasa. Murabizi ko byari mu ntangiriro za Mutarama nibwo twabwiye ama operation yagiye akorwa muri ibice byo muri Kivu y'Amajyepfo. Habanza gufatwa ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Numbi muri teritwari ya Karehe, hafatwa Lumbishi,
hafatwa n'agace ka Minova gasa nkaho ari inzira yerekeza mu bice bya Bukavu werekera muri teritwari za Kabare ahangaha hose. Ariko kandi kugira ngo Rumbishi ifatwe habanje gufatwa Minova kuko yafatwaga nk'inzira y'ingabo z'u Burundi ndetse n'imbonera kure banyuragamo bazamuka berekeza mu ntara Kivu y'Amajyaruguru kugira ngo bafashe ingabo za Kongo guhangana na M23. Izi ntare za Sarambwe rero zikimara kumenya ko ari yo nzira cyangwa se zikimara kubona ko izi nzira ziri gukoreshwa n'abarundi cyane baza kwisuganyiriza hano muri Kivu y'Amajyaruguru ngo bafashe coalition guhangana, zaravuze ziti reka tubanze dukure mu nzira cyangwa se tubanze cutting off izi nzira za Minova kugira ngo noneho duce intege imisada yose yava muri Kivu y'Amajyepfo y'u Burundi iza gufata umugongo niko navuga cyangwa se gufasha FARDC kuturwanya. M23 nuko yageze muri Kivu y'Amajyepfo, abenshi bavuga ko yari gamije enda gufata ibirombe byo mu y'agaciro suko biri. Yahereye Minova yego, nyuma yaho iza kwerekera byari mu mpera za Mutarama, iza kwerekera mu bice nyine birimo Rumbishi ari nayo yagabweho ibitero by'indege mu gitondo cyo kuri uyu munsi kwa gatatu tariki 15 nkuko byatangajwe na Lawrence Kanyuka. Nubwo atayivuze yonyine, nibwo hafashwe Numbi, nibwo hafashwe agace kitwa Shanje, byose biherereye muri teritwari ya Karehe. Habaye imirwano ikomeye kuko nyuma yo gufata Minova abaturage benshi barahunze bahunga centre ya Minova kuko na ahantu hazwi cyane hatuwe n'abaturage batari bake. Ni na hamwe mu hantu rwose M23 yafashe ibona urubyiruko rwinshi rwifuzaga kuyiyungaho ngo irutraining narwo ruharanira impinduramatwara. Abaturage benshi barahunga iyi centre, bahunga berekeza mu miji wa Goma wari utarafatwa icyo gihe, ndetse abandi babyiganira ku kirwa cy'Ijwi banyuze mu kiyaga cya Kivu, twabigarutseho. Ubwo rero iyi Rumbishi ijya no gufatwa murabyibuka byari muri Mutarama. Imirwano nibwo yacaga ibintu mu bice biherereye ahangaha muri Kivu y'Amajyepfo ari kugaruka kuri Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Sake mu ntera ngufi werekeza Minova. Bikavuga ko M23 rero yari yahereye mu gace ka Busagara ikubita coalition ishaka gukura ihuriro ry'ingabo za Kongo ku birindiro bya Kimoka. Hanyuma iyi Rumbishi ni kinayivugaho yongeye kugabwaho ibitero rero. FARDC irashaka kongera gufungura amayira, irashaka kubomora ibirindiro bya M23 biri muri ibice kugira ngo ifungure inzira zijya Minova, kugira ngo wenda abarundi babone uko bongera kwa advancinga. Byaba bigamije iki? Ni bya bitero rero bigira ingaruka ku baturage, nyamara bigabwa kuri M23 ariko hagamijwe no kugira ngo amahanga haguruka rebe ingaruka z'intambara iri kubera muri Burasirazuba bwa Kongo ndetse n'uburyo biri kugira ingaruka zikomeye ku baturage. Turaza kurebera hamwe ibyo FARDC iza gutangaza kuko yo ntiragira ikivuga. Turaha ku bwanyu kugira ngo tuze kubabwira icyo FARDC itangaza. Nko mu kanya gato ushobora gusanga nka Sylvain Ikenga agize icyo avuga. Turaza kubigarukaho. Ikindi ibitero byagabwe ahitwa Numbi, ahitwa Rumbishi, nkuko bigarukwaho ahangaha muri aka gace ka Rumbishi nkuko bikuye mu itangazo Lawrence Kanyuka yashyize ahagaragara. Ntabwo turamenya icyo byangije. Ese hapfuye abaturage? Ese hishwe abaturage? Ese hakomeretse abaturage? Ese hasenywe ibikorwa remezo? Turaza kumenya uko bintu byifashe. Turagerageza kuvugisha drone ziri hariya. Ese Kasake byagenze biti? Ibitero byagabwe yego, ariko se byangije iki? Ahitwa Kadasomwa byagenze biti? Turaza byose kuba tubigaruka mu makuru yacu ari imbere. Ngira ngo namwe mutange comment. Ese aya masezerano y'agahenge murabibona muti byayo? Murabona mute ibyayo? Reka rero mu byukuri mbasabe mutange igitekerezo kuri iyi ngingo mwifashije mu byukuri uburyo bwo kwandika comment aho ngaho, ndetse munaduhamagare nyaboneka abafite icyo babivugaho. Munatwandikire kuri WhatsApp. Yes, hanyuma reka turebe noneho ibitangazwa n'umuvugizi wa AFC 23 ni Oscar Barinda, umuvugizi mu bya politiki wungirije. Asanga abahuza murambabarira, asanga ahanga yakomozaga kubavuga ko M23 ishaka ubwigenge bwa Kivu. Murabizi ko bivugwa cyane hakabaho ngo balkanization, Kivu ikaba igihugu cyigenga,
haravuga ko gufata Kinshasa gukora ubutegetsi bwa Tshisekedi ni nako M23 itangaza ivuga, ariko hari n'ababona ko Kivu yigenga ishoboka. Ese bashingira kuki? Umwe mu banyamakuru mugenzi wacu rwose yaganiriye na Oscar Barinda, babiganiraho agira icyo abimubazaho. Umuvugizi Oscar Barinda rero we icyo avuga ngo asanga abahuzi byo ku mutwe wa AFC M23 uri gushyiraho ubuyobozi butandukanye mu bice wigaruriye, nko kwinjira buhoro mu nzira y'ubwigenge, avuga ko ntaho bihuriye. Ibi Oscar Barinda yabitangarije ibitangazamakuru byo mu Rwanda ku munsi w'ejo. Mu kiganiro mu by'ukuri kirambuye yabashijwemo byinshi bitandukanye. Oscar Barinda rero ubwo yasubizaga kubibaza kuba umutwe wa AFC M23 waratangaje visa ku banyamahanga, ugatangaza ikigo cy'imari, polisi, igisirikare ndetse n'ubutabera mu bice wigaruriye, bakabihuza n'ubwigenge. Yagize ati rwose ntaho bihuriye, ati twe turavuga duti aho abaturage bari bagomba guhabwa serivisi bakeneye. Bunagana twamaze umwaka urenga tutarashyiraho na nyumba 10. Ati rero ababihuza bari kure y'ukuri. Dr. Oscar Barinda yakomeje avuga ko abaturage bari bakeneye inzego zibayobora, zibakemurira ibibazo ndetse zibaha serivisi. Ibi byose Barinda yagaragaje ko babikora kubera ubutegetsi bwa Kinshasa, aho nko mu mujyi wa Goma umutwe wa AFC M23 wawufashe utagambiriye aho ngo wasanze nta mazi, amashanyarazi ndetse ngo uyu mujyi wa Goma umutwe wa M23 wawufashe utabigambiriye, aho ngo wasanze nta mazi, amashanyarazi ndetse na internet birimo, ngo utari kwicara gusa ngo urebere. Ku kibazo cya visa umutwe wa AFC M23 watangaje ku banyamahanga basura ibice wigaruriye, Dr. Oscar Barinda yatangaje ko ari Kinshasa yabitangiye yanga impapuro zinjiza cyangwa se zinjira uyu mutwe wahaga abaturage baturutse mu bice uyobora, aho bageraga mu bihugu byo mu karere bagasubizwa inyuma. Hanyuma Oscar Barinda yemeje ko abafite visa za Kinshasa bemererwa kwinjira mu bice bayobora. Umunyamahanga usabye visa ya Kongo aje mu bice AFC M23 iyobora bisaba ko uyu mutwe uyemeza. Kubibaza niba AFC M23 iri kwigira leta, Dr. Barinda yatangaje ko nta ruhare babifitemo, ko ahubwo ari leta ya Kinshasa ibifitemo uruhare, aho yatanze urugero rw'ibicuruzwa bivuye mu bice AFC M23 yafashe bijya mu turere twa leta ya Kinshasa byongera gusoreshwa. Oscar Barinda yemeje ko ibiganiro bya Doha bakibifitiye icyizere 100%, ko nyuma yo gusinya guhagarika intambara icyiciro gikurikira kizibanda ku mpamvu muzi z'amakimbirane zatumye ibegura intwaro. Nibyo ngibyo ngira ngo sinzi niba hari icyo wumva nabyo mu bitangeho ibitekerezo. Ese mukurikije ibyo yatangaje, leta Kivu irashoboka? Iyi ngingo nayo nkeneye ko muyitangaho ibitekerezo bavandimwe. Ntabwo ari ibyo gusa rero, nkuko nabibabwiye, Perezida Felix Antoine Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu nama mpuzamahanga ya Global Gateway Forum, Perezida Tshisekedi yari mu Bubiligi. Twayigarutse mu minsi yashize tariki ya 9 nibwo yabaye amagambo yavuze kuri Perezida Kagame, murayibuka, avuga ati rwose ninjye nawe twakemura ikibazo cy'umutekano urasirazuba w'igihugu cyanjye, ati tegeka M23 kurekera kurwana, hasigaye ubundi bindi tubikore. Ntago ari ibyo gusa yatangaje, kuko Tshisekedi yari mu Bubiligi ariko avuga byinshi bitandukanye. Nyuma aza no guca amarenga ko rwose cyangwa se aza gutangaza ko ibyo kuba ashyize imbere inzira y'ibiganiro ngo yigiraga nyoni nyinshi. Muri icyo kiganiro rero yanashimiye byimazeyo ibihugu byamufashije kurwanya umutwe wa AFC M23. Ubwo yari muri iyi nama yashimiye ibihugu byamufashije muri intambara ahanganyemo n'umutwe wa M23, ariko ashimira ibihugu bitandukanye bitigeze bigira uruhare rungana n'urw'igihugu cy'u Burundi rwagize. Ibi bikaba byarababaje cyane abarundi. Ibaze ko nk'ahangaha yashimiye Afrika y'Epfo, murabizi yari yaroheje ingabo mu butumwa bwa SADC buzwi nka SAMIDRC murasirazuba bwa Kongo. Hari Tanzania, Afrika y'Epfo niyo yoroheje ingabo nyinshi, hari na Malawi,
ariko barakubiswe bakubitwa inshuro nta gace bigeze barinda M23 gufata. Murabizi nibwo Goma yafashwe, murabizi nibwo ibice nka Sake byafashwe, ariko noneho ibi bikaba rero nk'uko kushimira ibihugu byamufashije mu ntambara, ntiyigeze ashimira abarundi. Ibi bikaba byarabaje abarundi rero batishimiye uburyo Tshisekedi buri gihe iyo afashe ijambo atajya ashimira igihugu cy'u Burundi, nyamara aricyo gifite ingabo nyinshi muri Kongo, cyahatakarije abasirikare benshi ndetse bamwe bagafatirwa mu rugamba, aho umutwe wa AFC 23 ufite imfungwa z'intambara z'abarundi nyinshi. Ibaze ko hamaze kwinjira ingabo zigera ku 20,000 z'igihugu cy'u Burundi mu ntambara mu burasirazuba bw'igihugu cya Kongo. Abapfuye ntibagira ingano, ahanini ahubwo ari navuga ko umubare w'abarundi bapfuye uruta abasirikare ba FARDC. Impirimbanyi zirengera uburenganzira bwa muntu mu Burundi zikurikiranira hafi ibikorwa by'ingabo zabo muri Kongo, zibaza impamvu Perezida Tshisekedi mu batajya ashima harimo ingabo z'u Burundi na n'ubu zikiri muri Kongo. Bati ni kuki adashima?